mo telecho mutse community radio gona fa le gona 96.3 FM a re le bogahle sefofane gospel choir morati ya Ntatanga at the St. John babu di benjo mahlomola shongwe and kupuka safety group Pilato Galile C ihliziwa a go merele boga ntle le go senya sebaka o fitlhile moroka magageshu ba moyeng wa rena o fitlhile ka fa gomme ntle le go senya sebaka ka kapa radio e re ke no re palakata gona ka fale ka ga tlagala la pitšeng kgolo ya MCRS gomme o gopole gape gore a re live Facebookong ya Dr. Moremi ebile re live gona ka fale le tlhakaleng la YouTube Dr. Moremi gape gomme ntle le go senya sebaka ke gona ka fale ka kua go yena ka fale ke mo fe sebaka go rata mishe mothele go le gausu mo artillery ditšego a le gona professor a ke thome ka go tamisha malome ka kapa ke dumedisha magoši bogošigadi ke dumedisha baruti ba profeta ke dumedisha mangaka borena ka moka setšo ke dumedisha setšhaba ka moka ba gešo ke sa šie motho morago ke dumedisha mmogo le molli wa rena wa tlileng le kgono a etla go nyaka thušo ka mogare ga dipitša tše tšegolo batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ka kua Facebook ke a letamiša ka mokana ga lena magagešo mmogo le ka kua kgorong tša ga Moremi re a letama thobe re a leboga professor Madume a fitlhe ngwaneshu Madume a fitlhile e re ke ka mona go molli wa rena wa lekgono nke ke mo fe sebaka a tamishe batheeletši ke moka ge a fetša a role se borala ka baka la gore ge ile mampia a lapilemelela ruri thobela mmago rena thobela le gona rogana re ka gopela go lena a re gona ntle le tshenyo ya nako mmago rena nna ke nna ka kapa wo ke professor Moremi gomme bao ba bonang ba bamba ba babedi ba le ke crew ya professor Moremi ke bona ele go gore ba re lokisetsa dithapo tša di camera ka fare le bogahle le ngwaletše pitšentše kgolo le baka kgolo ele ge le nyaka thušo mabapi le tše dingwe tša tše di lehlakiša go bophelo jwale ke tlo lefa sebaka se le lokologeng wa tseba re ba le bothata ba batho ba go se re botše dinnete ka fa mola ba nyaka thušo re tlo gopela re le lokologeng le re botšeng dilo ka moka ga tšona tša ka gare ga seatla e sego tša ka ntle ga seatla gomme gore batheeletši ge ba etla go lefa maele kapa professor ga etla go le thuša a le thuše ka nnete ye le tlabeng le mofile yona thobela sebaka ke sa lena le ka napela a fegolola se boralahle nna ke le hlokaina ke dumedisha batheeletši ka moka ba motse ke a le dumedisha gomme ke ne le bothata ke mosadi wa mengwaga ye 28 ke mosadi wa mengwaga ye ke tseneng ka gore go lenyalo 28 yes I'm sorry ka gore ke mosadi wa mengwaga ye 28 ke mosadi ye ke tseneng lenyalo ke le leng 28 years ke ka ga lenyalo ge ke re ka ga lenyalo ke se ka tlela ke bothata jwa gore molekane wa ka ga tiketla o a fokola ga a fokola awa Modimo a mo thuša awa ba fola jwana ga a fola molabe le gore ke ba jwa ke mongwe wa family a ba jwa ge ke tšo ke ne le yena a ba a feta ga a fetša o feta kry le gore a gone motho ye mogolo ba bang ba fokola ba bang ba matoganeng go kosa gore ye ke ne le yena be ke thušana le yena ka segagešo ka mokgwa a hlobanang le molwetši ela ga a swanela gore a ka mohlapiša ka go thoma gore a wa nna bone ka re a ke ne bothata a ke thome ke tle ke mohlapiše gobane le nna gabotse ge nke be ke le mothuši be nka se kgone gore ke mohlapiše gobane e le ye mogolo molwetši eo a go feta awa ka nako e go a fiša go kosa gore a ba ke mohlapiše ge ke sa mohlapiša mola go fihla taba gore bjane ke santse gore ke mohlapiše ke mophuthe gore ge batle motšeabe le gore o phuthilo ke nnete ka ria ka mogolo go swanetšeng gore go tlo go dira ka re be nka se motlogele a ba dule e be lata ke sa tsebe gore go tlo diragalang mama e mapele molwetši o tswalana le yena jwa o hlobana le yena jwa ke ba gešo ka lapeng ke sesiago ke mamago ke ragadi ke motswala ke be ile a buti wa ka
o go mohlapisha ba gala bebe ba le kae be ba se gona ka moka molato le ka tswela pele ka ditao tswane go go sa gore ke thushe gore ke mohlapiši be ke bona gore e ba lata jale ba le bona ba tle go tle ba motšea ka lapeng e tlo ba lata for mmerekong wa bona mo gong ka mohlapiša ba motšea ntha ga mo a ke tsore e bile go kwa bohloko reng ge ke buela go nna ka thomana ke bolwetse kore nthoela ke e boneng ya mfihlela ge ke tswe ke dutse ya mfihlela gore be le trauma a ke tsebe tswana ke se ke bolela ke re wa tseba a ka tiketla go le ntho ngwe mfihlela seemo se seng se dirang ka mogo mo go nna go ba mo go ba itsereng ka mogo mo a ke tsebe ba be le bolwetse ge bolwetse la bothoma ka tswa ka ntle ka tswa ke tswe ke ya mo go bore a tseba mo ke ileng go bore a tseba ba bang ka moka ga bona bao gobane be ke setse ke force black sa ke sa tseba gore ke fo gopela ke re ke sheba ba fokwa ka nna ba re ka re dula ke sa gone ke re lena ga le go bohloko a gone mo ke gapeleditsweng ka moka ba ke te tshela sephetho ke ske ka thoma maka ka re ke gapeleditswe ge ke fihla mo go bora tseba ba le ba thusa ba pale e mong a tla go bora tseba re tlo ntlhola wa family ga fihla kra ke sa khatlang gopela go bora tseba a re a wa gae ke bone gore o reng molwetse yo mola ile mo ke motho wa go phela ka dipilisi a re mo gongwe go ka bo go le ka mogo e alsa ile e tshwenya ka re be ke tle ke go bala ka mogare ga mala ge re sa le mola re le mola mo a wa ba dumellana ra wa ba re botlo ba furugo ka gore ke boshego a wa ke nnete a boa a tlantsi ge re sa le mola re le line nyangaka phone ya lla ge phone illa ke private number ke re mola ke ga ke swara private number go to o mo kae ka re go gore o wa gafa o sware ke letswa ka re a ke ntho jwa mara ke ntho ka re a ke no gore nka tlhalosa dilo tse ntsi ke re ka re ga se mo sa mohuto ke kwa bohloko batho ba modimo ke a babelwa senya ke gore ke na ke kwa bohloko ke a homola e fele e ba di phone ke se ke fo di swara a ke sa tsebe ba re go reng o fetse o swara phone eng ke o hlakahlakana le bile ke a hlakahlakana ba ntse mola line nyela ya gore ke fotseng ke tsena ka mola ke kra thuso ba re no motho ke stress plus e bile se tsira depression cause o ka le dilo tsa di kwang a di right free ba re le reng gore le tse phone le bi ge se tsi ba tse phone la ba bia a wa go lokile ke a boa ke wa ga gore shetse ke le motho ke tshabiwang ka mogolo go boleleng ba o bolela ga botse ke mo plekeng e so ga ke le mo plekeng e so ke kwa go a bolelwa go bolela gore go ka mogolo mapele mama re gopela gore nke taba tsa go dihlake ge o ikwa ba bolela ke gopela gore o re fe mantjwa be o wakwa ka gore ge o re ba re go ka mogolo nna ga re gone go kwa gore na ba be ba reng mantjwa beng ke a kwa nka hlalosa ke a leboga mogashi ge ba hlalosa ba re wa gafa o sore ke leswa o moloi ke loile ma ke bone ke mang ke gafa a gone molato wa fela ke tsaya dipilisi ke ang ge ke fihla go phone wa gape gore ke re ke go gore o tlemolotse diketane tseo ba re o tlemile ke ra ketana ka tlimo ga diketane gore awa ke a leboga ka gore nna re kwa gore o se gafa o swaregile o ile poloko go ba manyane go fihla batho ma ke dilo tseo tsa gago di go swereng bana pile ba go tseke go tlema bile ba go tshabishitse ka ra wa ka tshaba ke mo family nna ka ba gala yona bothata jo bo ntshwereng mama ke manga re ngwana wa ba ibile wena o swere ke lejwa ke phone ya private ke ikria a o motsebe motho wa bila singe ke yang gore ke hle ke tsiba cause ke ba jwa ke fo thecha ke re go lokile cause ba sa face fana ke thoma ke phone la melekane wa ka o bore go nna gore wa sa tlo o ka sfole go o tlo o theditse ba re gore amogela ntongo le ngwe go a bolelwa mo lefase go dula go le ka mogo go bolela a gone bothata ke amogetse ke a boa bane kya e mongwe family wa ntšea o khutšiša ile gore a nthuse go se ka lapeng ba bereka ka moka go sene motho a ka nthuša ge ke boa ke re ke boela gae phone ya ba tšere ba itime a ba itime ke e bona mo gausi ge ella ebile ke swara gape ge ke re ke swara phone ya ba
o mo ke re ke tsele gore o ya ga mangare ka gae ga o sa nyakiwa ka lapeng ga ke nyakiwa ka lapeng bothata ba gore ke se ka nyakiwa ka lapeng keng ke rileng e kae golgole e le gore ke rile e le gore nna gante bodimo ya santse gore le ke sa itsebe nna go lokile awa ke a fihla gae bile e ba matšatši a di-holiday ba re gona and o founetse e ba family o founetse mogala ba kare a o ka re ke a bere ka ntshwareleng yena awa sware ga ke boela ke tlo ntšea ge o tse go tswa le tse meberekong ke ya ka lapeng ge ke ya ka lapeng nna ke botse le gore dilo tsela a di gona ke le thabong ke a kgothatsiwa ga go ne molato go lokile ke a amogela bolwetse bo fele bo fihlile ge di mogaka ke re nkiseng kae ba nkisang kutse kore ke sepetse batho ba modimo ke sepela mo ke fihlile mo go boratse ba bale o tsere ga ke thoma ke re ke e mong ka are o ke hlape ga ke hlapa a tšea metsa o a berekiše ka ka kry-a le gore ka mogola perekišo tsela tša ga re ke a berekiše ka kry-a e le gore ga di tsamaelane le ka mogo nnang ka gona ba re wa berekiše bua metsa wa re ke a berekiše ke fihle ke tsholle ka mojarateng ge ke bona gore nka se kgone go tšea metsale ke a berekiše ka mogola a tšea metsale a tswalela le potlelong a nkgana ka gona ge ke re a kiše ke a tsholle ya be e le go sepeleng gaka ge ke sepela ke tsame ke ralela ka tle ka fitlha gae mongwe gae mo go ye mo gona boratse ba awa o nthušitše ga o ne molato ye mo gona mogare ga batsebe ba wa šitšeng ke be ke sepela boratse ba a fetša ka gore ga a fetša go nkalafo ke motho wa go rateo kry e bala baebele ka tšea baebele ga a kry ke bala a re go robala o bolele gore o lorile ga ke tsoga furugo ke mmotša ditoro gore ke lorile ka mogo a topa founu gona mo a folela family gape mola a re ke tsene ga ke re motho ga e le gore go ne se ke se dirang se sebe o se hlaloše le mo family o se ka tšha o hlaloše gomme le nna ke tle ke tsebe gore nto e ke dirang ga ya loka awa go ne molato nna ke bone ntombi ke bona bolwetse mo ke bona le gore o jele ke bona le gore o gatile go bile jang le ka lapeng a go ne molato ge ke re ke dutse mola ke re ke dula le motho wa go netaba ebile ke rawa ka re ke stress sa fokotse ga go netaba ke a thuša founu gape ya ka ting o tšea founu ele wa founa gore motho ke moloi wa loya ka baka la go bane o rata baebele o le ya ka ena ebile ke itšere baebele ke nnete o tšere baebele o nkamogile le tuku ke beng ke fele ke e rwala ya e re ke tsoko nka se ithuleng ka leina mo radiong ga ke sere tuku ya ke tšoe ke tlemetse gore ke a ditša wa ditšea wa diphuta rephuto ke a phuta ke a modia le baebele tsela ke nyake motho go bala baebele ke mang a go tšeetseng baebele a re wena ke mongwe wa bora tseba aga o tšea baebele ga ke tlo nyaka baebele ke mo re nna ke a sepela a re wa sepela ya kae ka re ka lapeng ga o nyakiwe o santse o fodile fine o tlo kwa nna ke ra go thuše bodiketseng mo ga ke bone tšwelopele ya ka gore e ka ba go riagalang ke a sepela ebile wa sepela nna ke sale ke phutha merwalana ka ke sepela baebele la ditukutše o di tšere gane o tšea fodi ga ke fitlha ka lapeng ke bona ka monkeng ke go eme wa ntse re go tšhogile ke amogelegile go ne molato mara ke a bona gore ka mo lapeng go ne le ntho e le gore e tšhogilwe ka moka ba tšhogile ga ba tse gore o ka ba go riagalang ka motho a ba tsebe nnete a ba tsebe ntle le tito mola e le gore la mathomo ge ke tlo thoma ke tswile ka mo kamoreng ge ke la mathomo e ke seng ka e botša ka e fa batheledi ke tswile ka kamoreng ka robala mo ntwe ke kwa ke re ke gatoga ditao gore botlhoko le boroko bo se gone ge ke re boroko bo se gone ke ra monne ke re a gona boroko ka a re le nna ene ke motho gore tshwara ke digateledi le nna a ke be le boroko a ke tsore gore re tletlile doctor re nyaka thuso monna ya modimo a tlehla nyaka na le thuso le bana ka moka ba tlileng ka mo a go ne thuso re e kry-ileng ke mengwaga go fitlhelela ge ke tlo re ebile ke bona ke sa tle ke sa tsebo gore ke reng ke boela ga ena ele wa difounu ge ke fitlha ke semtlho ke tlo topa ke ba bangwe ba go re a tseba ba o nthuša ba ntšhe gore ke tle ke be ke phagame ke be ka mogo ge batho ba nthuša mola ba o tla gona montetelela gona moo ba re le mothuša gore motho tsantse le motlogela gagwe batho bale ba makalate ba re gape batho ba sa tla mo ba re ga go dirile ba re ke moloi bane
ba re go lokile o tlo fo lawyer rena ka moka gore rena re ka se ka be ra malahla a le ka mogo ene ga re thomo ra makala seemo se ga ka mogo a le ka mogo a re se gore go diragalang kae bane ke thuso ya gore ga e ba gore eo ba bolelang ka mogo go ka nna ke re Modimo ba godimo ba shogofatsa ba ke le tsa bophelo go ba bolele gore ke ba dirileng e kae golo gore ke nape ka mama why Modimo santja ba shogofatsa ba fe majiji ya bophelo mola wena batho ba re wena wa loe ba re se go botsa bo ka bobe a tsore ke santse ke re ke rapela ke re fa ke re ba direng go ba re ke senyegile dina a go nna ke senka siega kuruma ke go le mohloko ke ile e nngwe di tleliniki ga ke le mola ke sa ditso o ha twa phe ka ba ka la go bane wene re tsela ile gore o sone ke selo sa gore o sone tse gore nka bo ile ba re sanjiro o khatliwe ka matlapa ke ga ke fetola ka re fela ga ba nkgate ka matlapa ke go bula re moya wa ka o ye go Modimo ba se ke ba tšea moya wa ka ba hlokometse na mafe ka bua ka te pasipete sa gore Modimo a ke amogele ba re thute gore wa amogele se seng se seta ka re ba thato ga ya go morena le dipolelo tše ka moka ke a di amogela family ya ka ga go ne mo isepilang bana a go ne mo ebile e fo ba nna gore nna ke moloi mama nke o emenyana wa tseba wa hlalosa mara ke misa dilo tše dintšhi ka gare ga tlhaloso tša gago abuti ya go a hlokofetseng a hlapiša ko wena ge ba mmušara ba etla go motšea ke ngwana mmago ka lapeng go bone lebelegwe le ba kae ka gae ka go survele o ka re ke go berile ba bang ba fetile le ba šetse le ba kae gone jwale e mo ga fetile šetse le ba se re ba hlano le šetse le 5 banna ke ba kae banna ke ba bane wena o mosadi o nnoši mo fetile ka nako e abuti ya go a bajwa o be a hlapiša ke mang bo go ne a feleng a itla e monnyana a mo hlapiša and then ka nako a tlhokofetse go padileng gore a tla mo hlapiše ebile a fetša a hlapiša ko wena molao le mosadi bele rata le matogong ba sa tla le tseleng go ba lata ba le ga ba founa ba re rena re fela re tlo fihla ka go pick up a re tlo diega ka fo bona gore a go le thušong ka kry-a o be o ne o nnoši be ke ne le e leng gore a ka se kgone gore a ka wa family e sa kgone gore a ka thuša go tsena ka mola a kere kgaetšedi ya ka ge motho a hlokofala gone jwale pele re bitša ba mmušara motho o re a mo tlogela e ka ba 2 hours or 3 hours go netefatša gore ka nnete o tlhokofetše and then immediately re lemoga gore motho o tlhokofetše re bitša ba leloko ba ba leng kgauswi like bo malome ge e ka ba gona borakgadi ge e ka ba gona kgauswi re a ba bitša lena le biditše mang nna ke biditše mogatša malomaka and then le ena a ba le kgole ne le wa utaka ba sa tla ba le tseleng ba tshwenya matilea mo tseleng a le ne di-family mo kgauswi le mo le dulang di-family be di le gona kgauswi and then di-family di leng gona be ba sa kgone gore kore family ya ka ya kgauswi be ba ke batho ba bereka family e leng gona ya bereka and ba bangwe ba ke batho ba batšheng ba entle ke family the most e robetše so ke nyaka go nokwiša gore ka gare ga family ka moka goba baagišaneng ba lena go be go se nne le batho ba o ka ba bitša mohlomongwe bontate ba ka di-next door bo abuti ba e leng gore ba ka tle ba go thuša go mohlapiša ba ba motho a etseng mohlomong ke lekile go ba bang ke kgopela ba bang ka ba re ba ne le boi yo ke polelo ke hlagišitše so ba re ne le boi batho ba o reng ge o ile kae o ile go nyaka thušo o hlakahlakane ka moraga le kgola a butago sa le go thoma bolwetse gona mo ge ke fetšo buthabuti ge ke ilo dira death certificate ko ke a bua ka se ka hleke ke kgona kore kwa fo bohlakahlakane wa hlakana bo ka moka be ke le gabotse ge o be o hlehla mo go bophiatladi o lele o be o tletla o nyaka thušo ya eng
ke bolwetse ka gore ka mo gare ga mala le go se robale ke sepela ke ya ditleliniking ba re ke ulcer ke sepela ke ya ditleliniking ba re ke ulcer kore ke a le gane bone mo ke dutsing le bangwe ke sa tsebe gore ka ba go diragalang ba bangwe ba re ke badimo ba bangwe ba re ke eng ke sa tsebe gore ka ba go diragalang taba ya gore wa tsoga e thomile go ba gona ka morago ga lekgola a butago go ba le kgalle ge a butago ntse a phela be ba re wa tsoga e thomile go bona ka morago ga lehula a butaka ka re nako ka moka beitso ke ba jwa nna e thomile gore kry-a ga buti a setse a robetse ema pele sese ge o re nako e ka moka bo ba jwa le before a butago a totlokofala bo o ga botse motho wa malwetse ke motho wa go tinela di-treatment ja ulcer fela before be ke hlakahlake kore ke fele ke hlakahlakana mare e se bolwetse jo bontho ba dišang ke thomile go robala fase after poloko ya buti gomme poloko ya buti ke thomile gore ke tle ke nape ke hlakahlakane thata ke hlakahlakane ga ke fitla go bo re a tseba jwane ke setse ke bona gore a ke sa kgone go kry-a kore ke sa kgone ke kry-a thuso gore ka ba go diragalang ka gare ga hlakahlakano ye ya lehu le malwetse a gago ba butago ba go thega thata be batho ba nthega and then batho ba ba reng wa seleka ke ba ka gae go ba ke ba ka ntle ba bang ke ba ka gae ba bang ke ba ka ntle ko se bileng ka tsere ba ka re dingwe ke di kry-a ka difounu and a gone mo e leng gore motho wa ntšhiteletseng ke yang kry-ileng ke le tleliniking ka bona gore tabela e gona ka nnete and then ke ko bolela mathata a mabedi mo o bolela bothata ba malwetse a gago a bileng gona ka morago ga lekgola a butago ke kwa o bolela le taba tša go tswa ka dikamoreng gore ga le robale ga le ne boroko ka ga gago go diragalang ka mo kamoreng ke tswile ge ke thoma ke bajwa nna ka re le ena a bajwa mare a sa robale motho a re bobola e mongwe a batho she moregante gore go se ne boroko ge ke tswa le ena a ba boantšhala morago le ena a re aowa ntho be le nna ke a kwa a ke robala ge le robetse ka kamoreng a lebe le boroko ge le tswa ka mokamoreng le robala ka dikamoreng tše dingwe ba ka di-dining room le ba le boroko go foswana papa nka thoma maka go foswana ge le tswa ba reng ge re tswa ba re la ba re go ne le dilo ka molapeng tše di gasitsweng ka lapeng dilo tše santse gore go tlo di ntšhiwe mara ke a makala ra ratswa ntho a e ntšhiwe a e kgonege gore go diragalang a re tsebe go ya ka wena batswadi ba gago ba sa le gona go ya ka wena ka mogopoloko ya butago e sepetšego ka gona e go kgotsofaditše nto ngwe le ngwe kgotsofaditše papa senge go e ba le bothata napile ntho e napileng e go affectile mmeleng ke eng ka baka la gore o kgotsofetse wena ke ka itšea gore ke gore ke itse ka itšea ge ke thoma ke fele ke hlakahlakana gore ke e bona ke ge ke gopola ke hlakahlakana ka mokgwanyane mo gore ke nwe metsi ka sepiti kare maybe ke le ngwana gore go dira jwang ene ntho ya diphitlhela gore maragane wa ke santse ke hlapiša a botina nna ke le ngwana mo go yena go mara be ke sene choice ka baka la ge e le gore ba bang ga ba gona gausu mama ke nyaka mpotse mo ke kule re wena le mogalaba le robala mo go te o robala dikae o robala kae ka gae nna ke robala ke boetse gona ka mo kamoreng wena o robala ka kamoreng mogalaba o robala kae o robala mo dining room ke eng ntho e le riang gore le tswa ka gare ga kamora go sene boroko papa le ena ka boena to ene ga senke ebile nna ke mosola a re ke a rata go tla wa boa ga a fihla a hlobaele gape ene le nna ke be ke motho kere a nna le go nna a ke tsere plan ke bana ba fetse ba re foi tsena le mathata ge ke re ge ke tswa go bore a tseba ke tsore sela le sela go ba kaonenyana gore maybe ke rapele ke dire mara awa a bogona papa a bogona wa tseba ntho e ntlabang ke eng prof nne le tate ge ba le ka kamoreng ga bane boroko ba tswile ka kamoreng ba robala mo ba robalang ka mo ntlong still a gone boroko then why ba sa boele ka kwa kamoreng ka gore ntlo e ka moka ga ena ga ene boroko why o ka re go ne le ka mo e leng gore ga gone boroko mara o ka re ka go gongwenyana o ka re go ba kaonenyana a ke tsebe a bona a bogona boroko jwane go be nna ke titipitile sebete a re nna bane
ke ta motho wa matogo ke tlo latela cause ke a hlobaela ene be ke sa kana ke motho wa go tunwela maybe ena wa robala ga kwe mo le ena o a kwa gore o ka ba go diragala ene wa leka le ena go ya kwa le kwa a o nyaka sela le sela gore go rege mara a go ne nto e luka jwale nna putishoshi ge tata a robala dining room wena o robala ka kamoreng le rara tša lapa uang bošego nna ke gona mo ke tlabegang gore le ena gore wa o ifa ke a ka nako nngwe ke feditse go bolela nnete nna ke feditse nna ke tineetse jwale tla rera tša lapa dining room re dula mola re sa rere e mongwe a ekua mongwe a ekua a kry bane e mongwe ga re ena bane o tloga palwa o tla rea ga gone se o ka se rea bana ba be ba le kae ka nako yeo mama bana ba gona ba lekane ntwa go tate a e gona a gone nqa a gone selo se nka thoma mmaka kare o nkgopišitše o nthetšare o nthela re le ena ke tše di motla ba le na a tse bore go riegang ka se ga gane thušo e fela a re ikereng mama ke nyaka go bolela le wena ganyane o kwa eng ka mo ditsebeng go o dutse o nonnoši kore go kwala santo modumo kore go tla letswalo le thome le dume kore go beng ka re go bolela something ke nyaka tše di bolela le wena mantšu a bolelang ka mogare ga ditsebe tša gago a re ga a bolela le wena a reng bantšu a bolelang ka moga ditsebe tša ka re o ska sepela cause ga o sepela o tlo fetša o kgwetse tseleng ge ke etswa gore ntho e ya fihla gore o ya kae o tlo fetša o kgwetse mo ngakeng eo kore ntho nngwe le nngwe e ke e dirang e ba gona ka mokgong e ba letswalo ebile e creata dilo le tlhaloganye setibane e creata dilo ka mo alright o kwa lentso le re o seke wa sepela o tlo kgwela tseleng lentso le ge o lekwa ke la motho wa mosadi goba ke la motho wa monna kore ntwe doctor ka mo e mphitlhelang ka gona a e fihle ka re ene le gore e fihle mo tlhaloganyong wa nkwešiša e fihle tlhaloganye e nape ebe ntwe e nape e nkgobatša gore ke polelo mara polelo e sa ditlhagišeng ke ko ka rone bothata ba go araba wena o bolela gore go ne lentswe le le reng go wena o seke wa tsamaya ka baka la gore o tlo o kgwela tseleng prof o botsiša gore lentswe le le go botsang taba tseo ke lentswe la monna kapa ke la mosadi na kore maybe kore ntho e creata e tla kamo gomme ge e le go le kamo ga re tlhaloganye gore ke re ke lentšu ka bokala wane ge etse kore ntho e ikopole ke ntšula kore nkane ka re ke monna o re monno gobe kore voice nna ga e bemphitlhela mathomo ke sa ba ka kry-a bola thusa e bolela gona ka mokgo gore o tlo gwa ke tloga ke boletse mo go ba bantši ka re ntho lentswe le ge e le la monna o le kwa le swana le la abuti goba o le kwa le fapana le la abuti alright mogalabe le ena o tshwenya ke lentso ena fo ba se ko fela ka re wa bobola ga a bobola le gausi le wena o reng a ba re nkare o fetsekiša selo ga botse mama o kompotse mo ka mogare ga lapa ko wena ke mogalabe o ba bang ke boma bana ba ke ba bakae bana ba lena ke ba bararo ka gare ga tlhakatlhakano o bileng ka gare ga yona o ile wa ya sepetlele ke tswa sepetlele bana ba le mogalabe ge fihla sepetlele ba re maybe ka be le depression maybe e ka be le baskile ske ba re maybe ba jwa ke depression ene ye mongwe le doctor motho o nida go hlapišiwa problem e le mo go wena ye mongwe doctor ya o bereka ke doctor mari ya ke motho montle a re o nida go hlapišiwa ditlhapišo tšeo nna a kgone o tseba gore go diragala wa tseba mama ke bona o ka re o tshwenya ke thokolosi o ne di-sign tse dintšhi tša motho o e leng gore o tshwenya ke thokolosi gobane motho o tshwenya ke thokolosi a ne boroko a ne bophelo bo bokaone ga ne kwano ka gare ga lapa ga le ne lethabo jwale ka monna le mosadi
ga le ne boiketlo ka gae ga o robala e bolela le wena ge o e kwa lentso la monna le re utlwokgwa gore gore go moroba gore thokolosi e go tsenele ka gare ga dikobo tša gago thokolosi ke yona ba tlamang lefofonyane ka yona go ba jwa mogopolong ba go hlola ka thokolosi taba ya founu e kotsi kudu gobane lefofonyane ba le romela ka founu kudu tsona dilo tša go swana le tsona tše le di private number ba tlo le go batša ka tsona gobane ge ba romela lefofonyane la founu ba berekiša private number lentso la gore wa loya a le nyakege bonkwa ke ntho nna ke e bonang o hloka thuso mara o tlile go yona lapeng la gago ge o ka a se wena o nnoši ka lapeng la gago o le go mosadi o robalang ka kamoreng monna a tswile ka mo kamoreng ke ba bantši fela ba tswile ka mathata a go fapana taba ya gago e ne le bokotsi ka gare ka lebaka la gore ba family ka ba šala ba go tlogela le setoko nako e telele go tšišwa ka ko gore ba ka senape ya ba lebaka la bona la go e karabela gore be ba se gausi ge ba se gausi re bitša moagelwane motee ge re kwana le baagelwane go ba re nyakara ga di re nyaka mang ge o kwa ka kapa go botšha re o motee wa family o mogolo ba le kae gobana se batho ka moka ba family ba ka tsamayang why ke eng se se rileng gore batho ba be le kgopolo ye e leng gore godimo ga mediro ye wena o dirileng e ka ba botsa gore wena o bolaile a butago ka ge ba re wena o bolaile a butago ke eng se se ba makaditšeng mo godimo ga family ya ka bona a se ba ntse ba re family ke bolaile a ba se ga gore motho a tlhalositseng a re ke bolaile a butago ka re family ge e thoma ke tswa ka mola go tlile mongwe wa family wa mmangwane a fitlha a thuša ka mola a ka ba ka tlogela nna motho wa monna ka ba ka tlogela mmereko a o tswetša pele a re be re sale bitse re le kae founu ya retla be re le kae re le tseleng re itla mama we o rile ba re o bolaile a butago a ba itse a butago ba re o bolaile ma a ke tsere ba bona ba bolela ba se ka ba re ke a butaga ke mmalaile ba fore gore ba re wena o fetša batho a ke bolaya go ga botse mara dilo tšeo tša gore wena o phariwa ka tsona di tšweletše ka morago ga lekula a butago kamera ga buta ka be ke ba jwitse ge ke ba jo ba go sha ba nkisa go boratse lo tse ke tsodi kwa ge se tsenna ke le mowe go e mongwa family ke lati gore a wa ba re ga o ba jo fulo ya mo ile go ntse bothata ba ga go gore o moloi ele ma in private nampe ke ke gore ke ya rabile ke tsotse mo online private number nke re tsentšhe monna auso taba tša gage a nkere kwa mogalabe a ke le ko taba tša auso a re kry mogala ba gage gore o re o mongwe wa family nke le re kry se se re lokišetse diphone number tša o mongwe wa family mowe nke re founele bona ba re tlhalosetse is either e be ba babedi e be o mongwe wa bana ba mmagwe then le o mongwe wa family ka gore tše ke di kwang wena le tše ke di bolelang ke mogala ba gage a ke di kwa go kwe motheletši re le ka gare ga dipitša di re kgabakgabela re na le tate mo mogaleng fa ke mokhalabe wa mme o re na go le yena ka fa tate re a le dumediša bile re a le amogela pitšeng tše kgolo go motse community radio gona mo go 96.3 FM le gona le theeleditše seyalemoya tate eba mogala ba la mmotša gore re tla mo re tlo monyaka
mogekolo wa lena o tlile mo go rena mo motse community radio la go la pitšentše kgolo leo e le go gore Professor Moremi ke karolo ya lona ka la bobedi la bone mogekolo wa lena o lla ka taba tša gage tša malwetši o tlhalosa ka lehu la abuti ya gwe gore mafelong o feditše e le gore e swanetše e be yena a hlapišang abuti ya gwe ka morago ga fawe o ile a thoma go ba jwa hlakahlakana ge ntše lehlehla le ya kwalukwa ga a hwetše thušo ebile o latofatšwa ka taba ya gore ke motho o a swara-swarago ebile gona ka kua gae ka lapeng la lena tate ga le ne boroko le a hlobaela mo e leng gore ebile le tšwele ka phapošeng ya boroballo ka baka la gore ga go ne boroko dilo tše ka moka ga tšona le a di tseba le a di tseba mongaka go ya ka lena le nagana gore mogekolo wa lena a ka no be a mile keng ka morago ga lekgola abuti ya gwe nka bolela maaka ka gore ga go ne nnete e ke feditšeng ga go ne nnete e le hweditše go tswa go yena le a tseba gore o a fokola le tsebang ka malwetši a gagwe tate tate your account before attempting any further calls. ke be ke botšiša gore le tsebang ka malwetši a mokgekolo wa lena ke malwetši a mafe a gagwe ao le tsebago gore a motshwenya go fitlheng ga jwale bonnete nka se bolele gore ke bolwetši jo bofeng ka gore le gantšintši o itse go thoma go hlakahlakana ga re ro botšiša gore a tseba gore o ria jwang ba bang ba re botsa gore o tshwanetse o thwaswa o thethile le mo mane ka baka la tšona dilo tša mokhutlong a go tserisa kuši gore bothata keng and then re sa bolele ka mama re bolela ka mathata a ka lapeng la lena a go hloka boroko le nagana gore mathata e ka bang tate kgopolo tša rena e foga ba gore ke dilo tša batho ba bošego tšeo ba re sa tsebeng gore le gona tamang gore ya jwang ka le gona ga re ya kua le kua go ne bolela gore go ne le dilo ga go ne a kgonang go thuša gore di ka tlošiwa dilo tšeo Professor Moremi sho wena mohlomongwe a ka ba le putšo tše pedinyana pele re ka laelana le lena tate thobela le kae pa rona le kae re gona mme sho wena ka mo mme o bontšha e le gore o na le dihlakahlakano ke kwele a bolela polelwa gore le ka gare ga lapa le lena ditlaišago tše di motlaiša le lena di a le aparela o a rereša nnete ka gare ga lapa ga gone bophelo ebile a go sa kgonagala gore le roba le ka gare ga kamaraiti go etša gale
ke nnete. gantši ge le robetse ka mo kamorempa ke dilo tša mohuta mantše di la athekang like le tshwenya ke dithokolosi goba digateledi le tshwenya ke dilo tša mohuta mang? Ya e ka no ba tsona dilo tša mohuto le tsona digateledi. ya nto nna ke e tsebang ka thokolosi pa thokolosi ye ba e romelang ka gare ga kamora ya baratani ke thokolosi ye neng le kgangkudu ye nyakang gore ge motho a tloga e phethela ditaelo a tlogang a nyaka a e phethela a tiišitše ka maatla ene a go kgonagale gore pao wa ge kamora wa ge ntlo o kgethe gore ye kamora ke yaka o tlofetse o e tšhabetše ka lebaka la batho ba bošego a re a swanela go ba fa tšhantse go fihla gona mo gore ba be ba thabe gore ba be ba gontšhe ka gare ga kamora ya gago ye o e yagileng o e rata nto ke ikwešiša mmo ke lebaka la gore le sahletše ke dira ka gare ga lapa ene mme ka mokgwa leng ka gona nnete bofokodi bo gona ka lebaka la kgatelelo ya monagano ka lebaka la gore dilo tša go swana le tsona tše tša bošego ditlaišego tše mme a leng mo go tsona di ka feleletša di hlola bolwetši mo godimo ga mme ene bolwetši bo di tlong go bo hlola e tlo ba bolwetši ba kgopolo bo bo sepelang mmogo le tabeng ya gore ka gare ga lapa go be le diphapano ke re o mong a robetše ka kua mong a robetše ka mo ntho ba e dirang ba tswala hlalo ka gare ga lapa mara e tla gannyane e no kry-a e le gore lena le no ba strong ka lebaka la gore le gahlane le ratana mara se se thoma gore bontšha gore lenyalo la lena ba le thuba gannyane so thušo ye nna nka lefang yona ke bolwetši ba mohuto bo nyaka ge re alafa batho re ba alafe bobedi ga bona ene le gona o ka se ba alafe batho o ba alafela ka gae bo nyaka le hlapela dinokeng le pheta ditaelo tša thaba le pheta ditaelo tše e leng gore di tlo kgona go le thuša gore raka seriti se e leng gore se tšwa se le ka mogare ga lapa se se tlang ka mokgwa wa seriti se o e le gore ke thokolosi ka lentšu le lengwe batho kgalebe ba e bitša sepoko se e leng gore no se tla ka go senya ka gare ga lapa seriti seo santše se tšwe gore wena le mama le tle le kgone go ba le bophelo bo boraete taba e gona ka mogare ga lapa mme le yena o bona lane le mathata le tloga le hloka thušo motswadi yaka gore le mokgekolo wa gago a kgone go loka be gabotse gobane se ke se bonang gora gore se feleletša e le gore se affecta le bana taba e ya ditlaišego ge ye mo baneng e ba swara jwampa ba swara gabotse bona ga ba swarega gabotse gantši thokolosi ge e tsena ka gare ga lapa sa mathomo se e leng gore e lwa le sona ke tšhelete re bona ka tšhelete go sedule re bona ka bana go no phela ba sene lethabo ba sabe le tšwelopele ba rata go ba le tše dibotse fela dikgopolo tšeo ba le tšona di sa kgone go ka phethagala thokolosi ge e tsene ka gare ga lapa e itirela e tenyakela mo e dula go gona go bona e go ntšhitše ka gare ga kamora go ra re thokolosi e tsene ka gare ga kamora mme ka kua gare ga kamora o tlo makala le ge e le gore wena ga o gona mara a re ga tsoga a e ba o kare wena bo le gona le legare le rera tše dingwe tša selapa tša bošego o e bona jwang mama gantši thokolosi ge e tla mo go wena o kwa eng o kwa ke kwa nkare ke mogala jwaka ge e tla mo go nna ke le nna kore re hlalosetše gore e ria jwang mama ge e tla mo go nna ke kwa nkare o bolela le nna o kore polelwe nka e fa mo moyeng ke gore go boleleng ga ka le yena o mpotšiša se seng sa ka lapeng se ke santse gore ke se hlaloše le se kore nka hla ka hlaloša gore ke dilo tše ntšhi gore o tsoga go sele and then le leng le ntši fela ke le kwa gore tsoga o rapele kore ke se ka kwešiša gore go diragalang gore ke yona gore jwang wa tseba thokolosi ke phoofolo e bohlale kudu ge e thoma e tsena ka mogare ga taba tša marato ke nyaka go tseba re thokolosi e ya go tsenela ka gare ga dikobo e hlola thobalano le wena go etša ge go ne le mogalabo wa ka go na amen papa e ka mokgoo e dira eng mama e rewa le lena papa e ne go le fihlela e le rietše mama e mo ria go tšona nna nka bolela maaka ka gore a nke ke kwa selo wena ga o kwe selo se beng se go tshwenya e be e no ba tšona digateledi tšeo di beng di tla di le sahlela ka maatla ka mola gare ga kamoro ya ene gape nna nto engwe makatšang ke gore boroko go ne le gore ke roba le boroko bo e leng gore ke no makala go sele o no makala go sele
ene ge o tsoga mmele ga o tsoga o lapile ka nako nngwe ke note kwa ke sega botso ka re ke robetse gampe ya tshwana ya e ne go diria le tsona tšeo di saene mara ntho nna ke e bonang kudu motho e mosatletseng ke mme wa neng le rena ka mo ene re ka se re ge re mofa dikalafi ra fa mme a na noši go tlo ra re ge re fa mme dikalafi re mo fe mmogo a ne le lena kere so go ya le ka mokgwa e leng gore seemo se ka gona mme nna nka le kapa ka le thušetša yena ka maatla ka mokgong ka gona fela se ke nyakang go le lemoša kore thokolosi ke phoofolo ye e sa tlogeng bonolo go motho gobane ge e fihla e bona motho wa go swana le mme a etšago e make sure gore e didira monna wa gage gore e tle e tloge mo go yena re tlo bereka ka maatla go tloga go nyakega dipheko tše thata tše e leng gore di santse di thuše mme ka lebaka la gore ba bangwe ba fela ba e bitša gore ke spiritual husband kore gabotse ke monna wa gago wa semoya so re sa le gore re e tloše e tlo re berekiša ka lebaka la gore mo go mama e dipoditše gore ke fihlile ke ya ga motse so that's why o bona e fela go chase e go ntšha ka gare ga kamora e nyaka go beela gole le mmeo gore e kgone go berekana le yena e phethe morero wa yona so o hloka thušo ke tlo mo fa yona so mme le leloko la gabo ba kwana pa a ke ne bonnete mara ke tseba jwang le ya kwana mama e re a kwana go ne ntwa tabeng ya abutu e leng gore o robetse le yona e tlo nyaka gore re e lebelene ka lebaka la gore a ke re fa o tlile ka dilo tše pedi ga o robale o ne bothata ba ka mora o ne bothata bo bogolo ba thokolosi o ne bothata bo e leng gore mo ke bela go ka lapeng lo hlakahlaka ka lapeng la geno go hlakahlakana ba jwa ba ge le bolela ka hlakahlakano le bolela ka malwetse ya go swana le ya wena wa ba jwa wa bona ba fo ba jwa malwetse a malwetse a ka tsimo gore ba ditokte ka re ke ba go le ga ba tswa ba re la ba re nnete ke bona go hlakahlakane gone ka re ga le tšhalete a di be gona a go nna go ne go thuša e mong ene le bana ba bona le ga ba re ba sore ka mo ba bereka a ba bereke ka moka go kgone a ba kgone go bereka ke tla bona re ke ba thuša jwa malome ka kapa ke tsebo re o ne le seo nyakang go ba botšiša sona wa tseba ntwe ke bona mo go mme e ka ba ditokološi tšewe e ka ba dilo tše dintšhi tše di mo tlhokišang boroko ga a robetse ga ke bone stress mo go mme ke bona le fofonyane mo go mme ge e ka ba mme o mo theeleditše gabotse go tloga mathomong go fitlha gone jwale o ne le lefofonyane and then a boa a ba le sedimo mo go yena ke dumelana le wena wa tseba ya sedimo wa e ke sa nyake go e tsena kudu problem ke gore thokolosi ba e dira ka seriti sa bahu and then ge o ka re o ya go motho a bona sedimo pele a palla go bona lengelo ile le tlang ka tshenyo ka o ka motho a se isha le so a gone ntwa ga e tloloka ka lebaka la gore o kitima ka lengelo ile la le mosenyetša le fofonyane le tlo ba gona go bane o bolela le thokolosi ye nna re sa e boneng e tla bonang ke ba profita le rena dingaka then e tshwenya kgopolo ga that's why ya re ke kwa lentšu la monna le hlama eng le hlama le fofonyane batho ba go swana le ba malome ka kapa le ge o ka ba isha di counseling wa re o ba nyakela batho ba sekgowa ba cancel go tlo ba boima go bona go bana ba cancela batho ba sepelang ba ne le meleko ka gare re tlo ba berekisha boima le fofonyane ke gatello monagano mama go lahlegela ke kgopolo go fela o lebala tše dingwe o di gopola nako ngwe o bolela o nonnoši ke go bajwa mogopolong
akere so re tlo go thuša ka yona gore le fole re santse re rake nto e go boledišang o hloka ye go boledišang gore o kgone go bolela le rena so o kgone go ba gabotse pa ga dutse yana nnoši mme ka mogae o a bolela nnoši e kana ngwa kwala bolela na nnoši ene go dipolelo tše e lego gore wa di bolela ga na nnoši gantši o ne go di kwa gore di ra gore eng goba o no kry-a nako ngwe di sa kwale le gore di ya kae gantši ebile nakong ye ntšhi ebile o hwetša ebile ke sa hloke motho a etšang ka gore nako ngwe o hwetše o ka re o bolela le wene a le ka kua ka moreng goba a fete mo wena a bolela a e ka kua ka moreng a bolele o hwetša bolelana nnoši bale hwetše le gore a le motho a etše ka nako ya ke yona probleme re e bolelang ya lefofonyane badimo thokolosi le swiswi bothata ba go aparela ke madimabe bothata bo bogolo ba gore ba moromela ka meriti ya batho ba ba robetšeng le ditoro tša gage o tlo lora batho ba ba robetšeng ka lebaka la goreng ka lebaka la gore o ne le mathata motho mo go yena so thušo batho ba bantši ba lekile go ka mothuša nna se e leng gore ke santse ke go se lebelela ke gore na batho ba bebeng ba go thuša ba pallišitše ke eng go ka go thuša gobane nako ngwe re no kry-a e le gore re sola batho ba ka ntle wa kry-a e le gore no gante dilo tše go ne mo di tswang mo e seng kgole gona so re santse re ye go lebelela re bone gore re ka go thuša ka mokgwa mokhuta mamama so batho ba beng ba go thuša ba lekile tema e ba e kgathileng ba lekile go fihla mo ba fihlileng a re ye go leka le rena re bone gore rena re ka re ge re leka ra go fihliša kae ka re bolwetši bona re a bo bona bo gona bolwetši ba iponagantšha ntho e bo nyaka dikalafi fela ko sepetlele nako o ile o re ba go diagnose ka taba depression a zanka ba go fa di-treatment a bampha treatment cause ke tse ke ba boja bampha ba re bona ke ba re la ke re ke tsamaya ke selomo ka nako ngwe se yang khama le ge ke a bolela ke re ke a ja a ke kgone o ja ntho e mo ba re ke yona they still isal alsael so bampha treatment yona ela ka tšwela pele ka yona ela ya alsa mara ge ke nwele kore go ba ka tsele nngwe ke sa tlhaloganye gore ya galang and se sentla bang doctor nako ngwe go tlonya ka gore ke je kore ga ke ja ke no ja ke je ka nako ngwe ke sa ntse ke tle ke je go tle go gane ga ke je ke ja ke kwa bohloko teng e ya fisha e tlala moya ya hlaba e dira teng ya tlalelana ka mogare ya tlalelana ka mogare o kry-e le gore kry mara ke dijo tše a ke sa tlo ja thata cause dijo tše di nkuša bohloko cause ka re a ke ise doctor ka nakwe ke reng ke a ja di dumela dijo tšeo ke di wela staff and ntho e ke jang mo go ntšhi mo ke ileng ba re ke na le sejišo ke se ka ja nama kore se ke se jang ke ja ntho e tshwanang le veg ge ke dumile se se bokaone ebile ke no go jutša le ka metsi cause ba reka ka lapeng dijo dilomang ke ja yona maswi maybe le bo di-cabbage malome kakapa a gona molato ba re lebogile kudu a re kwa ba theeletše gore ba ka re fa maele a majoa mara nna mo bolwetši ke a bo bona kere o ka re pa o kgaogile ka lebaka la network no re a leboga prof motheletši re ka thaba kudu ge re ka go fa sebaka sa gore o letse mogala go 0648582771 0648582771 gomme o ntšhe maikutlo a gago ka nako ye nngwe o ka romela letlakaleng la WhatsApp line ya rena go 0648582771 0648582771 kgaitšedi ya ka mo le agileng gona ke nageng e tee le ga geno a se nageng e tee a buta go tlhokofaletše kae